Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyano News TV. Jewe ndi Anita Iradukunda n'ubundi reka ture mu makuru yiriwe avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tuyahere mu Rwanda ahari inkuru ivuga ko President Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda RDF n'izi nzego z'umutekano zarwo zifite icyubahiro cy'umunyangamugayo zikesha inyitwarire myiza kandi ko bidashoboka guhindurwa n'ibihano cyangwa ibitutsi bituruka mu mahanga. Kuri uyu munsi tariki ya 7 Mata 2026 ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo cy'iminsi 100 cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenocide yakorewe Abatutsi mu 1994, President Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zikomora iyi myitwarire ku rugamba rwo guhagarika Jenocide yatangijwe na RPA Inkotanyi. Mu ntangiriro za Werurwe 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo izishinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Leta y'u Rwanda yateye utwatsi ibyo birego. President Kagame yagaragaje ko ibi bihano cyangwa ibitutsi ingabo z'u Rwanda zatukwa bidashobora gukuraho amateka meza yanditse kuva mu myaka 32 ishize kugeza zitanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu mahanga. President Kagame yavuze ko abanyarwanda bazi ingaruka z'ubuheza nguni bityo ko badashobora kwihanganira kandi ko Leta y'u Rwanda yumva neza ko ihame shingiro igomba kugendera hari ukurinda abasivile ko akaga kabageraho, akaba ariyo mpamvu ashyize imbere kubarindira umutekano. President Kagame yasobanuye ko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abahoze ari leta yateye Jenocide ingabo zatsindwe n'intera hamwe watumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kugaba ibitero byambukiranya imipaka byatwaye ubuzima bw'abanyarwanda benshi. President Kagame yavuze ko ingengabitekerezo ikomeje gukwirakwira mu karere kandi ko idakumiriwe ishobora guteza akaga gakomeye nk'ako u Rwanda rwanyuzemo mu myaka 32 ishize. Kubavuga ko u Rwanda rukabiriza iki kibazo yasobanuye ko akwara agasuzuguro nk'akatumye Jenocide iba. Mukuru w'igihugu yashimangiye ko abazakomoka ku banyarwanda bagomba kuzaragwa u Rwanda rutekanye rwunze ubumwe kandi rushobora guhangana n'ibyagerageza kuruhungabanya, ahamya ko ari wo mwenda abakuru babafitiye. Kandi mu yandi makuru abanyeshuri bo mu mashuri yo mu Buhinde bamuritse ibihangano bitandukanye bigamije kwibuka ku nshuro 32 Jenocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi bihangano byerekanwe mu gitondo cy'uyu munsi tariki ya 7 Mata 2026 mu cyumba cyabereyemo igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ambasade y'u Rwanda mu Buhinde yatangaje ko abayobozi barimo Ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde Mukangira Jacqueline, umuyobozi w'ishami rya Loni mu Buhinde Darine Frantina n'abarimu babanje kwerekwa no gusobanurirwa ubutumwa bukubiye muri ibyo bihangano. Ku itariki ya 7 Mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka Jenocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni ku nshuro ya 32 abanyarwanda n'isi yose bibuka Jenocide yakorewe Abatutsi. Mu Rwanda hatangiye icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu n'iminsi 100 y'ibikorwa byo kwibuka. Reka amakuru yacu turakomeze ku nkuru ivuga ko ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Mata 2026 hazagwa imvura iri hejuru yisanzwe igwa mu kwezi nk'uko ndetse hamwe na hamwe ikaba yateza ibiza. Muri Mata 2026 hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 100 na 320 izagwa hirya no hino mu gihugu. Imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri buri kwezi. Ibizatuma ubuhere bw'ubutaka bukomeza kuba bwiza, bizanagira ingaruka nziza ku mirimo y'ubuhinzi cyane ko turi hagati y'igihembwe cy'itumba aho ibihingwa bikeneye imvura ihagije. Muri uku kwezi kandi hateganyijwe umuyaga mwinshi ndetse n'imvura yumvikanamo inkuba bishobora guteza ibiza cyane cyane aho imvura imaze iminsi igwa ubutaka bukaba bwarasomye. Ubushyuhe bwo hejuru buteganyije ku manywa buzaburi hagati ya °C 20 ndetse na 29, naho ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe nijoro bukazaba buri hagati ya °C 10 ndetse na 19. Umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 12 ku isegonda niwo uteganyijwe muri uku kwezi. Minisitiri Murasira yasabye abatuye mu manegeka kwimuka, ashimangira ko by'igihe kirekire hakomeje gufatwa ingamba zizatuma umuntu aba ashyira ubuzima bwe mu kaga. Munyemerere twerekeza hanze y'u Rwanda hari inkuru ivuga ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko kuri umunsi tariki ya 7 Mata ingabo za leta za Kinshasa n'abafatanyabikorwa
abafatanyabikorwa bayo ku rugamba bagabye ibitero bikomeye byibasiye abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. AFC 23 mu itangazo yasohoye biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu bya politike yavuze ko guhera saa 12:45 za mu gitondo habaye kurasana ibisasu byarashwe hifashishijwe drone z'intambara bikaba byibasiye cyane agace ka Mikenke mu misozi ya Minembwe ahatuwe cyane n'abaturage. AFC 23 ikomeza ivuga ko nyuma y'iminota mike abaga ahagana saa 12:50 ibitero byakomeje mu duce twa Lumbishi, Katale, Mushunguti muri teritwari ya Karehe. Mu butumwa bwayo kandi AFC 23 yahamagariye abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana no kwamagana ibyo bise ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ku rundi ruhande iri huriro ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abaturage rikoresheje uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo guhangana n'ibyo byise ibikorwa by'ihohoterwa rikomeje kwibasira abasivili. AFC 23 yatangaje mu gihe amakuru avuga ko ku wa mbere tariki ya 6 Mata ingabo zayo zigaruriye uduce twa Bishaka, Chambombo, Katare, Kafufula, Katanga, Kaziba two muri groupement ya Ziralo muri Karehe nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Reka makuru yacu turakomeze ku nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakangishije Iran kuyirimbura mu ijoro rimwe niba itabashije kugera ku masezerano mbere y'igihe ntarengwa yahawe ngo iyo yamaze gufungura umuhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi cyane inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli na gazi bikoreshwa hirya no hino ku isi. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri White House, Trump yavuze ko yemera ko abategetsi bashyira mu gaciro bo muri Iran bari mu biganiro n'umutima wo kuvugisha ukuri ariko ikazabivamo kikiri urujijo. Ku ruhande rwayo Iran yateye utwatsi ibyifuzo by'agahenge k'agateganyo ahubwo isaba ko intambara irangira burundu kandi igakurirwaho ibihano byafatiwe nk'uko tubikesha BBC. Reka amakuru yacu turakomeze ku nkuru ivuga ko Iran yavuze ko izagaba ibitero ku bundi bubiko bw'amakuru Artificial Intelligence Data Centers mu burasirazuba bwa hagati mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize mu bikorwa ibyo zimaze iminsi zivuga. Igisirikare cya Iran cyashyize hanze amashusho agaragaza igitero cyagabwe ku gikorwa remezo cya Stargate kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Stargate ni umushinga w'ubufatanye ufite agaciro karenga miliyari 500 z'amadolari watangajwe muri Mata 2025 na OpenAI, SoftBank ndetse na Oracle hagamijwe kubaka ububiko bw'amakuru bw'ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano ku isi yose. Uyu muburo wa Iran ni igisubizo kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump watangaje ko azagaba ibitero ku bikorwa remezo by'abasivile muri Iran birimo inganda z'amashanyarazi n'iz'amazi bitarenze ku wa kabiri mu gihe Iran yaba itarafungura umuhora wa Hormuz. Uyu muhora wafunzwe kuva intambara yatangira muri Gashyantare bikaba byarateje ibibazo bikomeye mu ngendo z'amato atwara ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Uretse ibyo, guverinoma ya Iran yatanze gasopo ku zindi sosiyete nini z'ikoranabuhanga z'abanyamerika ivuga ko by'umwihariko ku bikorwa bya Nvidia na Apple bifite ibyago byinshi byo kwibasirwa muri aka karere. Reka amakuru yacu turakomeze ku nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora guta muri yombi abanyamakuru batangaje bwa mbere ko hari indege ya Amerika yarasiwe muri Iran kandi umwe mu bapilote ataraboneka. Ibi Trump yabitangaje ku itariki ya 6 Mata 2026 mu biganiro byamuhuje n'abanyamakuru. Indege yavugaga ni yarashwe ku itariki ya 3 Mata 2026 n'ingabo za Iran. Umwe mu bapilote aza kuburirwa irengero ariko nyuma Amerika ibasha kumutabara. Reka makuru yacu turasoze kuri inkuru ivuga ko itangazamakuru byo muri Turukiya bitangaza ko abantu 3 bapfuye, abapolisi 2 barakomereka mu irasana ryabereye hafi y'inyubako irimo ambasade ya Israel mu murwa mukuru Istanbul. Kuri uyu wa kabiri ubwo abantu 3 bitwaje intwaro bageragezaga gutera ambasade ya Israel ariko bicwa n'abapolisi ba Turukiya. Amashusho y'ibiro ntaramakuru Reuters yerekana umupolisi akuramo imbunda kandi yikinga amasasu, undi yagaragaye ava maraso menshi. Umunyamakuru wa Al Jazeera yavuze ko agace inyubako ambasade iherereyemo gatuwe cyane kandi kakaba karimo ubucuruzi bwinshi harimo n'ubucuruzi mpuzamahanga hamwe n'abantu ibihumbi bakorera hafi aho. Yongeyeho ko ambasade ya Israel iri mu igorofa rya 7 ry'inyubako ndende muri ako gace ku muhanda w'abahatuye muri ako gace muri Istanbul. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, na dusoreje amakuru twari twabateguriye. N'amakuru mbashimira kuba turimo kugenda tubana umunsi ku wundi. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, turabakunda cyane.